الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة وألف بين قلوبهم وسيرهم بعد الفرقة كالبنيان. نحمده تعالى ونشكره أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن أهم ما جاءت به الرسل بعد التوحيد جمع الكلمة ولم السأس وتسوية الصفوف، وما شرع الله في دينه المساواة بين القوي والضعيف والشريف والمشروف إلا ليتم بين عباده التعالف، والمسلم أليف معلوف. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمى. يتي الله سبحانه وتعالى tagoro nden o tagore jeynde toppiti fiyaake mayre. ɓe yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo tawi no jeeya e nemaji makko waɗugol ɓeeɗo yimɓe gomɗinɓe ko kamɓe woni siɓɓe, o wowidira hakkunde ɓerɗe maɓɓe, o waɗa ɓe ɓaawo nde ɓe wonno ko ɓe sertuɓe wano maadi. ɓe yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala jarnamo nde wonno o waɗi en mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji yaltinanaɗi yimɓe ɓen. seeɗo ɗen ala reweteɗo e gonga siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala, ala reweteɗo siwana kanko. kala ko neɗɗo rewi ko wona Allah ko meere woni rewde. ala reweteɗo sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala ka leydi e ka kammo. seeɗo ɗen nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaɗo makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala, mo o suɓi o nuli e meɗen. toroɗenmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe. ɓaawo ɗum jiyaɓe Allah huli Allah subhanahu wa ta'ala hulironmo waɗugol ko wi kon acca ko haɗi kon. konngol ngol tawata, wowlugol ngol metta fi kono waɗugol ngol no satti. konngol ngol tawata goto kala e meɗen no hani fewtude Allah subhanahu wa ta'ala toromo yo Allah arsikumo heɓugol ko wiyete konkulol Allah nde tawno malatake sina hulɓe Allah ɓen. anden haray ko ɓuri himmude e ko nula ɓen addi kon fuu si feƴƴi wotin ɗingol Allah subhanahu wa ta'ala rewa mo kanko tun, ɗoftonilaɗo makko on yentinamo kanko tun. si feƴƴi ɗiɗo ɗiɗi ko ɓuri himmude e ko nelaɓen addi kon, konde julɓe ɓen etoto konngol maɓɓe ngol wona konngol gotol. wongol konngol julɓe ɓen konngol gotol wi'ayo ɓe wowlu woota, kono kala yo jippito e konngol mum ha tawa ko konngol gotol woni ko ɓe jokkata. e moɓugol pecce ɗen
itta julɓe ɓen ko ɓe woni kon taƴe taƴe ko ɓe woni kon peccoy peccoy ko kala tawi konko hoore mum tu woni haaju muɗum eto haa ɓe wona hunde wootere feppinira saffawol maɓɓe ngol ɓe wona saffawol gootol nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala o sar'inaali e nder diina makko kan sariya mo tawata no fotindiri hakkunde jon doole e lowɗo sariya mo tawi no fotindiri hakkunde tedduɗo e teddaɗo e hoore muɗum si wona fiyo timmo hakkunde jiyaaɓe makko ɓen ko wiyete kon wowodiral neɗɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala ka goonga hara wana nodditiɗo neɗɗo wonɗo julɗo haqiqa tan hara wana innitiɗo o wonay neɗɗo newiɗo neɗɗo wowodirtoɗo julɗo hana wonde hakkunde julɓe ɗimmoɓe makko ɓen wono kulli e kulle hakkunde kulle ɗen bal julɗon no hani etade ha tawa konguɗi makko ɗin e kuuɗe makko ɗen fuu barminta julɗo mo o wondi ɗum ɗo woni jikku neɗɗo julɗo on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗani en misal yimɓe gomɗinɓe ɓen ndaara ɗon hoore ma mi ndaara ɗon hoore mu an goto kala e meɗen peesa ɗon hoore muɗum si tawi kono wawɗa a jeyama e maɓɓe si tawi nano wawɗa koko nelaɗo wi ko luttata hara ko woni nataka nder hobbo ɓe maki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mathalul mu'minina fi tawaddihim aw fi tawaddudihim misal yimɓe gomɗinɓe ɓen ka wowodiral maɓɓe ka weldigal maɓɓe wa ta'atufihim e ka newodiral hakkunde maɓɓe tawa goto maɓɓe ñaaɗa e hoore oya satta e hoore oya metta fi e jungo ɗimmo mum on wa tarahumihim e ka yurmodiral maɓɓe hakkundeji maɓɓe ɓe maaki misal maɓɓe no wayi ka masalil jasadil wahid wano misal ɓandu wootu ɓe maaki ɓandu wooturu ndun hiɗen andi ko honno ndu wayi iza staka minhu udwun tadaa lahu sa'irul jasadi bissahri wal huma si tawi teral gotal e ɓandu ndun heɓi musendi tere heddiɗe wiyata ɗum na haaju muɗum tere heddiɗe wiyata kañum tawaka fi hoore no muusude koyɗe wiyata kañum yata e ɗum jungo mum innata golle mum ala e ɗum bal ɓandu heddindu ndun fof nototo nduɗo noddandu jaɓay tawta hoore nden wonde hinde nawni wonda e mayre ka musendi wonda e mayre ka angal ɗanagol ɓe maki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni misal yimɓe gomɗinɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en gomɗinɓe ɓe tawata sifaji mum ɗin hakkundeji mum ko ni wayi wama jama annabiyu sallllahu alayhi wa sallam bayna almuhajirina wal ansar wa akha baynahum wa qada ala ma kana bayna al aws wal khazraj min al khilafi illa likay yattahidu وما استطاعت اليهود من شيء استياؤهم من اجتماع المسلمين وتعالفهم نلا صلى الله عليه وسلم بموبندرالي حقنde fernoɓe iwi makka ɓen seeni madina e hakkunde ɓe tawnoɓe madina ɓe siɗɗindini hakkunde maɓɓe ɓe waɗi ɓe neɗɗo gooto mo tawi hande kadi musendi oɗandi no musa mo ɓuri musendi nena gooto makko mo iwde reedu mo tawi ande oɗande no aaninimo ɓuri ande neɗɗo mo iwde reedu woturu mo tawi weltare oɗande no weltinamo suno makko ngon no suninamo ande makko nden no aaninamo ɓe woni siɓɓe hande kadi ɓuri siɓɓe iwɓe nokku goto ɓe woni siɓɓe hande kadi ɓuri siɓɓe iwɓe reedu woturu ɓe woni siɓɓe hande kadi ɓuri siɓɓe iwɓe wolɓe ɗengal gotal o itti ko wonno kon hakkunde ɗiɗo gori ɗiɗi al aws wal khazraj ɓeɗo yimɓe ɓe tawno
gila maandi maɓɓe gila fina tawa maɓɓe ko hawre e piiro e sonko woni hakkunde maɓɓe warindirana ɓe jattindira ɓe bonnindirana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dari itti koto e konnago ko wonno kon hakkunde maɓɓe moƴƴintini hakkunde maɓɓe ɓe woni neɗɗo gooto nelaɗo ko waɗirno ɗum ɗo ko fiyo ɓe won neɗɗo gooto fi honɗum oɗo gaño islam wiyeteɗo yahud e kala noone mo o wayi kala dolokke mo o ɓorni kala leñol ngol o jeeya o mara ko mettata mo kaley kammu ɗo hewti yi'ugol julɓe ɓen no woni hunde wotere hiɓe woni konngol gotol hiɓe fotti hunde wotere sabu mettata yahudu ko julɓe ɓen juulata kon mettataɓe ko julɓe ɓen hoorata kon mettataɓe ko yurnotoɗa qur'ana tawa goltirtande kon ko mettataɓe ko si ɓe weeti ɓe yii ɓe tawi julɓe ɓen fof ko konngol gotol hiɓe wayi ka marché maɓɓe e ka cuuɗi maɓɓe e ka galleji maɓɓe e nokkeli maɓɓe ɗin fof wono ɓe wayi noon ka nder juulirde maɓɓe taw ɓe fof ɓe ɓawa imamu goto ko waɗi wo ko ɗum ɓe watta ko o yamiri wo ko ɗum ɓe ɗoftoto ɓe jaɓata ɗum ɗo par ce que hiɓe andi so julɓe ɓe waɗi ɗum ɗo hande kadi julde maɓɓe nden nafay ɓe si julɓe ɓen fotti on tuma korka maɓɓe kan nafay ɓe si julɓe ɓen fotti ko on tuma ɓe wawata gollirde qur'ana maɓɓe on si julɓe ɓen fotti ko on tuma ɓe ñaawita deftere maɓɓe nden fannin hiɓe fecci hakkudeji maɓɓe goto goto hiɓe andi hay hunde ɓe wawata wadde ko ɗum waɗi mettene maɓɓe nden fof dawol maɓɓe ngol e kirndol maɓɓe ngol fof ko ɓe addi kon fof ko fii lancugol hakkude julɓe ɓen si ɗon faala juule son fotta ko haaju mum nafata hay hunde si ɗon faala hoore son fotta nafata on hay hunde idan ko ɗum ɗo woni ko yahudu faala hakkude julɓe ɓen ko ɓe moƴƴini kon ko ɓe kere piiji ko ɓe waɗi kon fof ko fii saakidirgol hakkude julɓe ɓen tawa kadi jikkuuji bonɗi ɗiya ɗi annduɗen no wooda ko waɗi sen naati hannde e nder cuuɗi julɓe ɓen en taskike hoore meɗen en taway ko Allah wino yahudu kon hanki hande ko julɓe ɓe woni ɗum subhanahu wa ta'ala wino yahud ba'suhum baynahum sadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta zalika bi annahum qaumun la yaqilun hawreji ɗin hakkude maɓɓe no satti a sikkay ko ɓe hunde wotere kono ɓerɗe maɓɓe ɗen na goto yalli ko yahudu wa'unoni hanki kono hande nani julɓe wayi hande yiye jama julɓe no mooɓi tawa ko woni hakkunde maɓɓe e koso koso hoy koy ko woni hakkunde maɓɓe angal muñodiral ko woni hakkunde maɓɓe ɓisodiral ko woni hakkunde maɓɓe kala ko woni yahde fiyo o ya perdu fiyo o maayu fiyo o heɓu angal nafoore makko nden ko woni hakkunde maɓɓe kon e ɗiɗo hawreji no kuuɗi kono noon a sikkayɓe koɓe hunde wotere ɓay himɓe salli gari daro safol gotol ɓe juula kono ko ɗon hatti tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta a sikkay koɓe gooto kono ɓerɗe maɓɓe ɗe wona gootum idan si ɓalli ɗi moɓodiri ɓerɗe ɗe moɓodiral nafata hay hunde Allah subhanahu wa ta'ala wi ko no waɗi ɓe ɗum dhalika bi annahum qaumun la yaqilun ko tawde koɓe yimɓe ɓe mara hakkil ɓe gollitirta hakkil idan hanki ko yahudu wa'uno noon kono hande mi tañƴini ko julɓe ɓe wayni idan hara wattanila hoore meɗen moƴƴa anden julɓe ɓen ko woni julɗo on tigi tigi ko julɗo fottuɗo on julɓe ɗiɗo pet fottuɓe no wawi wadde hunde kono julɓe so ɓe woni million julɓe tawi goto kala maɓɓe no yeppooƴirde hoore to mo be wi ko ɗo yarten oɗo wi yaren ɗo oɗo wi yaren ɗo ɓe lutte ka ɓe wonno ɓe yata hay nokku أيها المسلمون وبفضل الاتحاد ظهر المسلمون مع قلتهم وبه فتحوا البلاد وأظهروا الإسلام وصاروا أقوياء وعلماء وسادة الدنيا والدين ko pottal julɓe ɓen ko sabu pottal julɓe ɓen fewndo nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e fewndo lontiiɓe nelaaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam e fewndo kedde sahabaɓe ɓen ko en ɓiyet pottal julɓe ɓen sabu ko ɓe fottuno kon ko ɗum wanno ɓe waawi hettude leyɗe ɓe udditade ɓaɗa islamu e majje ko ɗum wanno haa ɓe waawi feññinde islamu e nokkuel ɗin fof wondude e fanɗugol maɓɓe ngol hari ko ɗum wanno haa ɓe woni yimɓe jogiiɓe doole yimɓe jogiiɓe gande yimɓe ardiɓe ko adna ɗo ardotoɓe ko lakara la shakka anna al yada al wahida la tusaffiq walaw kanat al yamin wal udu yankasiru wahda wa huwa fi al hizmati la yankasiru wala yalin anden haray sikke ala jungo woto ngo wawata kellude haysi ko ñaamo ngo jungo woto wawata kellude haysi ko ñaamo ngo wona fisi ko nano
bimana neɗɗo gooto hayso himo moƴƴi hayso mo jogii anniye moƴƴo o wawata wadde hunde ko la budda o wonda e jama julɓe ɓen o fotta e julɓe ɓen so wawa wadde goɗɗum si wona ɗum anniye makko moƴƴe ɗen tun wawata wadde hay hunde ngoɗo jungo ma woto ngo loota e ɓandu ma no fof ha heddo kango kono ngo lotta hoore maggo idan ma ngo heɓa ko loota ngo kango kadi tuma ngo lanni lowtu ɓallu heddi no fof kango kadi ngo hato jini e jungo goo ko hino loota ngo sinan ngo lottako fi hon ɗum holli wondema neɗɗo gooto wawata wonde hay fus idan islamu ko addi ɗum kon ko fi waggol julɓe ɓen hunde wotere ittugol koto e konnako hakkude maɓɓe ittugol haasida ko gañanidi hakkudeji maɓɓe ɓe ettoɓe muñño ɓe cippito mo kala wawa accude munno ellaji oya ɗin sabu sa wi'i ko neɗɗo mo ala ella ko on tun wondata ko on tun huwodirta a wawata wondude hay e hoore ma par ce que an hoore maɗa wonde allah yahay hanano ma ngo ñamma ngo lutodira yahay ha haqqille maɗen e miijo ma ngo lutodira yaha ha antigi wonta neɗɗo feetuɗo idan haray neɗɗo julɗon no hani taskade hoore muɗum o wattanila o anda wondema ngal ɗo lurral wona ngal e sincede saake hakkudeji julɓe ɓen huccidira ɓe waɗa ɓe ayruɓe tawa goto faala ka oya ma ɗum e wonde deftere maɓɓe nden ko wotere diina maɓɓe kan ko woota qibla maɓɓen ko gooto rewetere maɓɓe on ko gooto ñentinteɗo maɓɓe on ko gooto tawa ko fi pihum kum Allah na wonana naata e galleji julɓe tawa julɓe no jooɗi gooto tuggata o ya haala o salligoto noon o juula o ƴette qur'ana o janga kono oɗo o anda ko woni e jangude kon qur'ana bal masaluhu ka masali himar yahmilu asfara hiɗa jangude qur'an hiɗa taƴi yimɓe ɓen hiɗa jangude qur'an hiɗa woni mone ko yimɓe ɓe woni e ɓuttu kon hiɗa jangude qur'an a falanaka goto moƴƴersina hoore maɗa an hiɗa jangude qur'an kono a anda ko honɗum woni alqur'an sabu ko nde noddi e mum kon ko contre mum wonɗa ihdaru ayuha almuslimun an yanjaha alcheytanu fi ltahrisi baynakum aslihu ayuha almutashahinun wa tawasalu ayuha almutaqati'un fa inna su'ma altashahuni walqati'ati adimun fi dunya wal akhirah rentoɗen onon julɓe rente nde seytane heɓata ko faala kon e waddidirgol hakkudeji julɓe ɓen huccidira ɓe waɗa goto kala wona bonnowo oya goto kala wona mone oya goto kala wona fi bonnalngol ɗimmo muɗum on ete onon yimɓe taƴodirɓe ɓen onon yimɓe haɓuɓe moƴƴodiron onon taƴuɓe enɗanji hakkude moɗon jokkon enɗanji moɗon ɗin onon yimɓe huccodirɓe ɓen ete moƴƴinon hakkudeji moɗon sabu taƴodiral e konnodiral bone muɗum ko mawno ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala ka adna ɗo e kala kara qala sallallahu alayhi wa sallam la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layal yaltaqiyani fa ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam akhrajahu al-bukhari wa muslim nela sallallahu alayhi wa sallam be mak daganaki neddo juldo nde o taƴoto juldo siddo makko ɓuri balɗe tati ɓuri jemmaji tati tawa goto kala maɓɓe no fotta oya huccira sera to tuggatamo haala hiwratakomo falanako mo sinaka o perdata falanako mo sinaka o maayi falanako mo hunde sina bone ɓe maaki ɗum daganaki neɗɗo julɗo ɓeɗo ɗiɗo noon ɓe fottamo kala ɗurno oya ɓe maaki ko woni moƴƴo on e maɓɓe ko wawuɗo muññade moɗa tikkere muɗum nden on yaafo ɗimmo muɗum on tuggamo haala hiwromo ko oɗo won neɗɗo moƴƴo e maɓɓe kamɓe ɗiɗo ɓe maaki kamɓe nela sallllahu alayhi wa sallam tu'radu al a'malu yawma al ithnain wa yawma al khamis فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء يقول دعوا هذين حتى يستلها أخرجه مسلم نلامات صلى الله عليه وسلم قل لي جياب بن تنين كلا الكمسة ملائكة بن جتة يكو جولو دنكم يكو هورو دنكم كلا كو واتن يمجره ملائكة بن جتة جود منك الله سبحانه وتعالى ɓe naɓa ɗum e weeɓita yeeso Allah o ndaara golleeji moƴƴiɗin fof o jaɓana jommum en faljere hoy koɓe falji kon o yaafanoɓe o wi si wona neɗɗo mo tawata sirkani Allah subhanahu wa ta'ala e neɗɗo mo tawata no hakkude makko e siɗɗo makko julɗo taƴodiral konnodiral oɗo subhanahu wa ta'ala wiyay ɓeɗo julɓe ɗiɗo taƴodirɓe walline ko maɓɓe kon ɗatawa ha ɓe moƴƴintina hakkudeji maɓɓe sabu na faalaɓe yaafuye faalaɗo yaafuye Allah on o yaafato sabu Allah subhanahu wa ta'ala no jeeya e ko sifori yimɓe huloɓe Allah ɓe
بتوتا بين الجنة في مأبي مؤجنا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الكاذبين الغيظ والعافين عن الناس مودو بين تيكري اكنا يمبه بين tawi neddo mo kafuda reedu a waawali mo accande neddo mo kafuda on hodo a waawali mo muñanade neddo mo kafuda on golle a waawali mo muñanade neddo mo tawata on hidon kafi piiji din fu a waawali mo muñanade wana neddo mo fottitani ka hore law wata muñanade idan neddo wona neddo waawudo accude sabu wana moneji mani fo ittaba ko welmako subhanahu wa ta'ala man taali yottibe ben ko manti ko muññibe ben neddo non hebata ko faala kon si wana so doftike Allah a wawata yeddude Allah wi'a ko a juldo dadda faale ma de jungo Allah hebade sabu ataji gereji didi da habudude gaño ma da habudude Allah fakko no hombe on idan eto de gaño ma on no habe awa bete hada an Allah do weldi dum burma mojjande kono so tawi bani adama dimo ma o monima habima seytane woni contre ma o habima an kadi dum podima ha habi e Allah kadi hara woni homo wonda hande kadi dum subhanahu wa ta'ala wi wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa fi goddo no bonni wata hadu am mojjina sabu ko mako landu da yawmal qiyamah ko mako jonte to da yawmal qiyamah o da ko o mobe ko e hakkeji o rondi ko mobe ko e bakkatuji o fali dum do ko kanko nangoyte fi mum kanko jonnitete kanko hasbete fi mudum alandataake fi mudum fiu siko mo feƴƴunoɗo siko mo wuuri duɗa siko aɗa yowo alandatake ko waɗi koko waɗɗa ko lanteɗa ko ɗum aldanema landoma idan eto moƴƴina golle maɗen sabu ko ɗum lanteɗa fi mum ɓe maaki kamɓe nela sallllahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala wiyay pottine golleji ɓeɗo ɗiɗi sera ɗa ha ɓe moƴƴina hakkude maɓɓe si ɓe moƴƴini mi dara ko ɓe waɗi kon mi darata mi yafantoɓe aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanb فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من لوازم تقواه القيام بحقوق الأخوة في الله فروضوا أنفسكم على أن تحبوا لإخوانكم المسلمين ما تحبونه لأنفسكم قال يحيى الرازي ليكن أقل هز المؤمن منك ثلاث إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تفرح فلا تغمه وإن لم تمدح فلا تذمه واعلموا رحمكم الله أن غزلان المؤمن شيء عظيم يترتب عليه انفصام أروة الأخوة وجلب الذلة والمهانة للجميع واحذروا من داء التناهر والتساهل وأفيضوا جميعا إلى ذل المحبة والسلام تحققوا ما تصبو إليه من رشد وخير في دنياكم وأخراكم يتي الله سبحانه وتعالى أولو الله متعيكو كانكو تون هندي يتيدي سابو مؤجري على جنغو غوتو إميدين سيواناكو الله دي أولي وما بكم من نعمة فمن الله kala ko woni e jungo modon e nema ka Allah woni ko iwri odo hande yettede wadi mo hani ko wadi ko hanira yettirede en toro Allah e julene la sallallahu alayhi wa sallam e beynguure mabbe den e sahabaabe mabbe ben odo nelaado mo tawi en hebata mojjede ka adna do e kala khara sina taw ko kanko tindini en e mayre en dadata bone ka adna do e kala khara sina kanko tawre taw kanko rentini en e mudum ala moƴƴere nde tawata neɗɗo heɓay sina nelaɗo renɗini e mayre noddi faade mayre ala kadi ko lorata bani adama ko adda makko ɗo e kala khara makko sina nelaɗo rentini e muɗum toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah juule hoore oɗo nelaɗo e ɓengule maɓɓe nden e sahaba maɓɓe hisnaɓe jeeyaɓe Allah hule Allah subhanahu wa ta'ala ande no jeeya e ko kulol Allah sertata e muɗum ko hollata neɗɗo on hula Allah subhanahu wa ta'ala dara naggol haqqeji siɗɗo yaagal islam ngal ɗum ɗo no jeeya e ko neɗɗo tawata ko hulowo Allah o wawata sertude e muɗum daiman wa abadan haraymo wonde muɗum daranagol haqqeji siɗɗoyagal ngal ka diina ekkite wonkiji moɗon ɗin yiɗangol siɓɓe mon julɓe ɓen ko yiɗan ɗon hoore moɗon
woni non ko diina woni ko aduna woni ko ka ɓeyngure woni ko honto ko yiɗɗa ka ma kon ka ɓeyngure maɗa ko yiɗɗa ka ma kon ka jawdi maɗa ko yiɗɗa kon ka moɗon yiɗan ɗum neɗɗo kala julɗo so tawi ko gonga makko a julɗo oɗo ceernojo wiyeteɗo Yahya Radi o wi wondema yo wodane an neɗɗo julɗo on ko ɓuri fanɗude e geɓal neɗɗo gomɗinɗo ɗimmo maɗa yani ko ɓuri fanɗude ko waɗanta julɗo ɗimmo ma kon so tawi a heɓata buy ko waɗanamo kono ɗiɗo tati waɗanmo piiji tati kamɓe ta ronko ɗin ɗon ko tawata waɗanali julɗo ɗimmo ma o wo ta ronka mo ɗiɗo tati o wi go'o si a wawali mo nafude awa etto hakan hara alorrali mo si a wawali mo nafude few ella ala kono etto hara alorrali mo ɗiɗi si a wawali mo weltinde etto hara a suninali mo tati si a wawali mo mantude sabu moƴƴereji ɗi o waɗi ɗin fof a heɓali moƴƴere on ko mantirama etto kan hara a felali mo sabu neɗɗo julɗo on no wayi wono wayi no wona woniri wono wona woniri si tawi ko julɗo wona naafiqi haray moƴƴereji makko ɗi no ɓuri bonɗi makko ɗi idan watta a woni cowngi tawa an ko boni on tunka temmere nde wonɗon tun jottoɗa a yiyata ɓanndu sellu nu a yiyata e muɗum kala ka puƴƴu woni ma temme mu an ko ɗo wonɗa yani si neɗɗo on juuli honɗum ne haaju ma si o hoori honɗum na haaju ma so waɗi kala moƴƴere ko nde janɗi wo a yiyatande kono bone hum makko kon si foti e honɗum nde a yiya e kunɗum a ronoto kon saka holla jama on fof kaari waɗi oɗo bone neɗɗo si wayi ni ko wi kon ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah hara ka ɗengal ɗo woni natale ka ɓernde idan o wi ɗiɗo tati wata ronkandi julɗo on anden haray Allah subhanahu wa ta'ala yurmi en woppugol neɗɗo julɗo accidamo e hoore makko ɗum ɗo ko hunde no tawata no jokkodiri e muɗum boneji buy no jeeya e boneji wonɗi e muɗum ɗin go'o sa acciti julɗo ɗimmo ma on e hoore makko a wurtalimo a yamiralimo a dandalimo a wallalimo a accitimo e hoore makko go'o haray ko bone attoto ɗeɓade mum on ko wiyete kon finde siɗɗoyagal ngal haray firtiki hakkunde moɗon tan ɗiɗi ɗum ɗo pooɗay jaasere e koyera wonande fof sabu si julɗo goto jaasi ko wiyete ko julɗo ko enen andi ɓural ngal hakkundeji meɗen kombo wakkile humboni wakkilaki amma heferaɓɓen kamɓe koɓe konti ko julɗo ndaaren si goto e makko baaɓe julɓe ma goto e sagataɓe julɓe hande waɗi bone hum ko en fof noddirte bone on ka wiyete ko en fof waɗi bone on haysina enen jooɗi haljuma ko madama ko julɓe ɓen fof idan a hana accude julɗo ɗimo makko sabu hoore makko sabu julɗon si jaasi jaasane hewta julɓe ɓen fof rentoɗen haray e nawnare ko wiyete dogidiral mo kala doga ɗimmo muɗum mo kala hucca ɗimmo muɗum mo kala konno ɗimmo muɗum yahen faade e ɗowdi ko wiyete ko weldigal ɗowdi yiɗidiral e kisiye fiyi en heɓu ko dogeten faade e muɗum kon immorde e peewal e moƴƴere ka adna ɗo e ka laakara sabu neɗɗo heɓi ko faala kon ko adna makko ɗo e ka laakara makko ma dama ko o julɗo si o iwtiri ɓaaw nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ɗoftike nelaaɗo o waɗi yamiroje Allah ɗen subhanahu wa ta'ala ilamu anna aqalla darajati al ukhuwa an yu'amila al muslimu akhahu ma yuhibbu an yu'amilahu bihi anden haray ko ɓuri fanɗude e darja siɗɗoyagal ka islam ko ɓuri fanɗude kon ko bete awa gollodir e julɗo ɗimmo ma on ko yiɗɗa yo gollodir e maɗa ko yani fewtin e makko ko yiɗɗa yo fewtin e maɗa ko bugomo ko tawata kon si o hocci o buggitike ma mettatama ko fanɗi kon waɗ ɗum ɗo la sakka annaka tantadiru min akhika an yastura awratak wa an yaskuta an masawi'ik fa kayfa tantadiru minhu ma la taf'aluhu ma innaka la tarda an yastura min akhika adna isa'atin fi haqqika fa kayfa tarda an tusi'a ilayhi dakhalta fi qawlihi ta'ala waylun lil mutaffifina alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sikki ala goto kala e meɗen no sabbi immurde siɗɗo mum julɗo on yo o suuɗu boneji maɗa ɗin yo deƴƴu e bonnereji maɗa ɗin ko honno sabbi torta e neɗɗo ɗimmo ma ko tawata ko an a watta a yiɗa o wirtema a yiɗa o wola boneji maɗa ɗin ko honno an yiɗirɗa wirtugol ma wola boneji makko ɗi idan watta a bugo e makko ko a faala ko bugo e maɗa kon
waɗi a welataake nde iwrata siɗɗo ma on ko ɓuri fanɗude e bonnere ara e maɗa ka haqqeji maɗa yiɗata ɗum ɗon idan madama a yiɗa ɗum ɗon an kadi watta yiɗu waggol ɗum watta waɗ ɗum sina ɗum haray a naati e ɓe Allah wi ɓen lette wodani ɓeɗo uytoɓe ɗum ɗo ko e piiji ɗin fuu wono tawiri noon sa etani goɗɗo a uyti hiɗa mari bakkatu wa kadhalika si tawi woni a faalama moƴƴere neɗɗo an a faalaka moƴƴere ma nde yahoy jungo makko aɗa ɗum kon ɗum woni ko gotum joni an hiɗa faala yo o etani sari are timmude kono an sa etana goɗɗo go sari are nde timmata ko ni wawɗa ka piiji hen keneji idan ka piiji gundojeɗe ko ni wawɗa hiɗa faala yo o moƴƴo e ma o haalane haala moƴƴa o surde ma hara o wirtalima kono noon an a wirtay a haalay boneji julɓe ɓen a aybinayɓe a bonna inde maɓɓe andi an ko mo tafi fina jeeɗa ko faalaɗɗa etanede ko naɗ wona etande jama o idan haray a naati e lette idan hulen Allah subhanahu wa ta'ala anden Allah subhanahu wa ta'ala hikma makko on o waɗi yimɓe ɓe wawata wurude goto fof feere ko ma ɓe wona neɗɗo goto si ɓe wawa wadde goɗɗum si ɓe wawa gollude goɗɗum si ɓe wawa heɓude batte yiiɗo anden kadi neɗɗo wawata jonnudema suudu heyru amara teren ɗimmo sina o bonna suudu ma hindu ɗum taw suudu woturu marɗa ndu hiɗɗi hiɗa ha to jini heɓugol suudu heyru amara teren goɗɗo goo si tawi nduɗo ndu sanzantema konno warate sa wi birke maɗen nayo fuse tolje maɗen nayo fuse peinture ma on nayo tunu suudu ko yo sanje ɗum gasay stahil wawata wonde idan mo wattante hesru ka kindu ma ndu woni ɗon ko ma o bonna hindu ɗum idan ko ma hippa guite konko woni wadde ɗon fiya heɓu goɗɗum go kisum ñande go ko weltorta Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi e hikma makko on daren kulle ɗen fof a yiyata hande kulle ɗen fof gila e kulle ruuga koye koye watta koye ɓuuri yimɓe ɓen hakke ñuungi e fanɗude a yiyata ñuungi gooti ko groupe ñaaki ɗi wona noon kulle ɗe mbaɗa ha gookiji ɗi ko groupe a tawa hiɗi iwɗi ɓawi gookiwi gooti ko ngiɗo hikka to yeeso ƴewtide ɓaawa a yahata e seere tawa to gookim gootum kañum tum siko woni ɗon ko juurata ko ɗum wonni la sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki aleykum bil jamaa fa innama yakulu dhibu min alghanami alqatiya wonde nokku gootu wondu e jama on sabbu ko bono ñaamata ko dammol yaltugol ko wuro yehisa ko sa wi an ka jama o wonɗon a wonta ɗon ko jama o yi kon a yiyata ɗum feere jama on na feere ma an a yaha wona neɗɗo feerejo inchallahu bono yaada e maɗa sikki ala idan neɗɗo julɗo yo jaɓu wonde jama julɓe ɓen e hu hakko nokku gootu o yiya ko ɓe yi kon sabu so falji ko ɓe faljitatamo so oñi ko ɓe wiyata ha a waɗi ko hana kono sa yahi antum feere a bonnata anda a bonni a moƴƴinta anda a moƴƴini idan hande kadi ko wonta ɗon ko ha setane murtinema Allah subhanahu wa ta'ala wi waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kal ladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun alim yo heɓo e moɗon onon jama on yimɓe ɓe no dari no nodda faade moƴƴere yimɓe ɓe no yamira ko moƴƴi haɗa ko boni yimɓe ɓe tawata hiɓe muññi e hoore ɗum ɗo ɓen ɗon wonata yimɓe malaɓe yo Allah waɗu e maɓɓe o wiwata o laato hono ɓeeɗo yimɓe sernduɓe hakkundeji muɗum fecci woni pecce pecce ɓe luutodiri e piiji maɓɓe ɗin ɓeeɗo ɓaawo nde tawata ɓanganduye araniɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓeeɗo woni yimɓe yiite lurral ko masiba molanaɗo haray hanana julɓe ɓen jaɓude ɗum kala noone no piiji ɗin fewndori kala no alhaali woniri julɓe ɓen e kala ɗengal ngal ɓe woni kala nokku ka ɓe woni hiɓe haani anndude julɗo ko julɗo no haani moƴƴade julɗo no mari hakke e hoore maɗa idan so a yeebi o haqqe fi hunde nde alana wonana hara a perdina e hoore maɗa kadi hara a yeehi e faale gaño ma o ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم بدل أسرنا يسرا، اللهم بدل أسرنا يسرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومن عليه بلطف يفضي بي لخلاص، ياخذا بالنواصي أدرك غريق المعاصي.